Iti Benguet, nagyaman dagiti umili nagbinipisyo iti benting bigas, meron na program. In karimot ti probinsyal a gobyerno apapiksaan na pa iti programa, tapno ad-ado ti agnumar. Iti lating daan, ikagumaan ti lokal na gobyerno nga agaramid iti wagas, tapno maadaan iti tuloy-tuloy, a benting bigas meron na program iti ili. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Malaksid iti kadiwa ng Pangulo ken market linkaging nga araaramidan ti lokal a gobyerno ti Benguet, tapno mailako ti natangdag iti Mannalon. Papapigsaan metlang ti Benguet Provincial Office ti benting bigas meron na program ti gobyerno amang ipaay iti nasaya at kalidad ti bagas, iti kalkalainga na presyo at 20 pesos tunggal kilo, sigon iti Benguet Provincial Agriculture Office. Dakkel a tulong daytoyan kadagiti karaman iti vulnerable sector, matulungan pay dagiti Mannalon. Just merely the 20 pesos per kilo, malayo na po yun nung mararating. Kaya yun ang as part of the local government, provincial government interventions to support the farmers sector. Ni Manang Magdalena Manipud Betag, nagbinipisyo iti 10 a kilos a bagas. Dakkel a tulong daytoyan ken kuana. Daytoy mati umuna agundaway ang nakipasat daytoy iti benting bigas meron na program ana isayang kat ijay la Trinidad Benguet. Mayat mati kwa patakaran ti gobyerno tayo tatata na adu ti kitaan da dagiti talaga nga kasapulan ket isu dati mapure tay maikan or at least nga handa unay nga madagsunan nga tumulong ay nga ag-ala. Sigon kinila Trinidad Mayor Roderick Awingan, dagito ya programa ket makatulong kadagiti Mannalon ken daddu mga umili. This is in support sa programa ng ating Pangulo na nagbebenta tayo ng bigas coming from NFA sa halagang 20 pesos per kilo. So ito po ay sa maximum of 10 kilos per person, pero binibigyan po natin dito ang priority ay yung ating mga vulnerable sectors dito po sa ating bayan. Kabayata na plano tila Trinidad LGU ang masarunwan pa'y tinasao a programa. Nasurok iti 1,500 nga individual tinagnumar itinasao a programa. Tinitignan ng ating local government unit to have yung ating continuous coordination sa NFA para continuous po yung ganitong klase ng programa. Dahil alam naman po natin na sa ganitong panahon, kailangan po talaga yung magandang koordinasyon para yung programa ng national government ay naibaba po natin dito po sa mga local government units. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.